balai bangi dan kamha kum kinong yalam bantai ya kabalang kamet ukres halor ka jing shisha ni hakibai pat ki kentin ngalak banong ni balai ngi dan kam ban sedang ya kan anu ka jing syakri nadu ka basdang nadu ka telong nadu ka basdang ide ban sedang bantai halor umau siang halor kata ka jing shisha jong ka ketin jong ublai ba ngimla ban yelek kai kani bapet ladang ngimtai bahai kani kan nong rem ngimtai bah kani kan nong rem pensai i bakan dala he la syai dala he ka jing syakri pimla ban pen khalam biak kan saklumar nak kata daw kum kinong yalam ngakran ni kinong yalam bak dan kam bhala daw blai ula jit yangi ba ngin yalap ya ka gospel ba ngintai ya ka balang halor mau siang kadan kam bangin dak kami tu bah sangap mai kan ga jingkran jonga kalong kabadlong kabadan kabalong dan kam bah namar beli klam kan ga jing shisha klam kan nongrem ga baskam andala tei halor la shain dala skam kan da kamdan kan nongrem ka baskam kan saklumar ka jing syakri am tang kata kanung pensong bahayu beli pet ningkong haba Jesus Christ mlelei haba pisdang ningkong kanung kanung jing syakri kamat red daki paus nam kamat red rei tei ka halor ka jing shisha ngi ba Jesus Christ ru haba utei ningkong utei bet tang halor kitu gi khat arnut di dan rei udah hikaya ki udah penlong senran ki mdei tang kata udah halor jong ki kada scam ba ka jing hikai hoi ubun ulet pen kia i bapang ulet duai beriu gi bapang diki ngelak manong hakato por diki lak ki beri ki bot yun rei haba usdang ka jing syakri usdang apa dan kini ki khat arnut utai halor kini bat anda lakdap aka sengi pentekas pensai bakasarai bat kitu ki khat arngot ru kilatai kumju ya kan ka balang ka met ukres kilatai halor ka nongrem ka bashisha to mata ka pat kata ka nongrem barok barong yong ya tai ka met ukres halor ka jing shisha ka kata ka nongrem pinpek bang ni habau Jesus Christ haka gospel Markus anadu Yohanes nong penbaptis pi ba Yohanes nong penbaptis haka gospel Markus kal ning ka baning kong khat ka ba ningkong terter wanya lap hai kata ka jingkela ka bamud pi useng upli ulang ko munang mat lenti bau jisun wan ka ketinjong blai ka ong ba upha ban penbet ikibri gilinti ya jungi pha penbet pha ban kela ka bamud pi yang tu ka khat ka gospel Markus kal nang baning kong khat ka basan ru pi ba ulaya lap tikibri na Judea ke na kelang ka Jerusalem kilawan ma ban pak pen baptis unrei ulek no udah pen plapap syua udah pen plai gitu gi pop lai tu pulih ma pi tu ban ngi bau Jesus Christ hadin bau Yohanes nang pen baptis wayap pendapet aka gospel Markus nang bading kong khat bakhatsan ulek no Jesus Christ ru usdang halor katahi wong ka hima ublai kalahajan bat tu fin kela ka bamot bat nget ya ka gospel pi ukuran bahaya ka jingkela ka bamot bat ka jinget ka gospel ka jingkela ka bamot mdai bang syule hi ban job ya ka pop mdai da ka jinget ka ka bau Jesus Christ la ada syayap ula ada mipat maka ta ka jingkela ka bamot ba pisisha pi pet shu ni hap keran bahaya ka jingkela ka bamot pi pet ba Yohanes nang pen baptis haka gospel Matias haba pi haba hal nang haba lai da pi pet turu pinlap ba haba kitu gi Farisi gi Sadusi gi lawan ban syak pen baptis so Jesus Christ ukam tre da pen baptis ki wong api gi kun gi siu gi psen mano bala maha pi naka jing penjat ka bansawan wong tu sei yau sok jang kata jingkela ka bumut mat habang ikran ya kata ka jingkela ka bumut habang hikai ka jingkela ka bumut kadai bandan te usok ru tang bau syubri wong ala kela ka bumut lalit pen baptis ndala hadin ong khamdan shisha tau so bat la syu penlong banget jubor ki khamda yo la lut na kapap ngomong bala janai kadang ya ska jing janai na marudan sim jang ukres ba penjanai po jongi kahapan sedang kan kahapdan kisok takadang kalau ka ba mensau ba ngai i dengan keren ya ka jing shisha nam ni ngai i ba
tentang ni kuat pelat ban subun beriu ni compromise no ya kata tentang ni compromise no pi mar ni kuat ba gibriu kin bun dala bun gibriu te pi sno thu hi dala bun gibriu ru la bun ki ai mo anrai pi kam kran pat ya ka jingsha subun gibriu pim tre man kran jingsha pim kran kabaning kong lada pi sedang kan ono tentang PI Bible study gibriu pi kam kran ba ka jingkala ka bomon lada ngingim kran ba ka jingkala ka bomon utu usong Bible study bat ukam sutu ba ka ta jingat ukam sutu ba ta jingkala bomon usong bat digisnam mantau la umut bat baula dai ubangat hau Jesus Christ haka jing sisa ula susong Bible study kampat ya kendu ro kapan encounter ya kata ka jingkala bomon sya kampat sutu pat convict ro Holy Spirit usong bat ak juga jing Bible study kat ba ke jing im kabari kambat ke jing im ka pau kamdan kanu ka jing bat dede hangta labun ki bai ni compromise hangta kimot bat bala kila dan hau kres ndai ka jing sisa 4 dan amar 4 kala ka bamut pi kini ki khat arngot ki apostol ru balai Petrus la kran ba ka singi pentakas uang tu pin kala ka bamut kam ki apostol ar lai pupra lai penyo na do khat balai penyo ulai lap sepang Jesus Christ kala dungnak eki kala ong ka ktin jong blek ong la dungnak eki bat kila keli kidaya keli ko para banget kumnungin le ko para kumnungin le Petrus ka lai proud kran shai ne ong tu pin kala ka bamot ban bat an pen baptis ya pi wai puai ka kertang jong Jesus Christ ban yo ma pi pop bat pinyo diang ni ke jing ay mensim kata ka dengan nongrem baka ban nongrem ka ban ningkong du ka dengan jingkela ka bamot sisa ni ki pop amban su yalam Bible study ngam ju tere ron ong tu ai Bible study ngam tere da pil wan ngan penduai ki bapang rai ngan keran bahai ka jingkela ka bamot ngana kelip toket benak bah nawar beli da ka jing ay jong beli ngar ngawan kum tas ka jing peniem kam mencuang adan haka balang ngaladan ngalalet jing sang re kam trei ba ka jing kala kamot kamle ba ani ka huri hura ka jing em dagi post nam dai tak tau trai ulapan kenduk sya bangadan kaman kala kamot man yo lat lut ni gitu gipop pi kadan ka transformation abal ngayo gospel re tapi syem Bible study ya ulak ubak klampat song tu ba ya ka jing kala ka bomod bat unek sa haju saju umlang senran jong Jesus Christ bat yo lak lut hiru nak pop nak tang ni bil ni tai ya kata nong rem ka ba senjor pi Jesus Christ wang lada uno bayo kamot kumno bantai hau Jesus Christ gospel Matias nong banyo lada uno bayo snau ya ka tin jonga u bakko ngu banle ngan khani u bau tai ya ka yeng halor mau siang bat ka saw kalawan slap lahap saulawan bat kayeng kam sim la khalam ndai dan hang tu ubayo sngo pat ya ktin jong blai Jesus Christ wang sim la kongo banle bola tay kata kayeng halor usiap bakai sa ka slap lahap bat ko sa kalawan kayeng kala khalam pun menta ni tay halor usiap mong hing kam dal le bai kani ila supen bun beriu ka ba men saw kani ni dan kam ban let biang ya ktin jong blai ka ba ning kong ga de gajing kala ka bomot ka ba ar kadai ka jing pen baptis ni dan kamha kan Jesus ko Petrus wang ten tu fin kala ka bamut abat en pen baptis si wai puai ka kertang jong Jesus Christ ban yo ma bi pop fin yo diang ke jing ai jong mensim bun mentang ya compromise no beleng iting yo ki pat no ki briu wai lai se sedang bet ni baret sedang ni jing syakri baret ki bas kam ganong rem kamat kam pimat dan tang lai sawat saw san snam ru mai lai hari kini anda kila snow tu kila san kiru kin let ra ya kaju ka gospel ka ong kiru kin let ra ya kaju ka pikai kat kum ka tin jong blai kinum compromise ra lada kidan tang marwai na ar laingot sangot hari anda la mi sisa kita gibriu kiba it sisa yu trapin I kan dan ka jingkala ka bamut bisa ngamong ba kim hap shu ha jingya tiga dan hari hapren ka jing or jing hap nya kran biang ka jing sya em bamdei ban sakut hang ni haju hari mentala bun bangi compromise ni sobang ban bun beri banyak choir banyak praise and worship babun re ni nak keli banyak ki 4 light lut nak keli banyak daya song banyak ba gitu pila light lut ni gini ki pop jinglien ki snil se kala ban long ka
kajing itu khana lorni ka man ka por ka pala sulong ba tu su ka hima jong blai ani nang sakut hau ha ka jingkerni bam kwai hau duma nang sakut ha ka jinglin basni wan pet igi film jaklia jing bitar breu lani utanga yalam bhai ka ya ka ma lani ule ban ya tengah pet hiru ikhun pet hiru bitar dan ya kata kajing iu bat ni pentai nong rem halor kita ndai tak taru long mo kamdan sisa kataka kanong rem ndai na kataka daw ki senjor ngong andala he kajing sakri pipin sakren kin samong kan sakulma tak ada sedang na du basdang ndai kadang la ba pinle enta mentaru la dakala he kajing sakri pis tu bala bakala sedang biang wan biang sakajing sisa jong gospel tang pen ni ajing kawai try ni ai lemu ban open to all ngong pimi ta bu Jesus Christ ule ai tangi tigi khat armut ki senran but day hadin ba hadin ya kajing kawai try pin sa i usai hadin dala hakat si pentekas mi ia gitu gilai hajar mut sa ai jing kawai try hadin bekila adap kala kabung hadin gi bila adap pen baptis hadin bagi yat syau apostol Paul ru aka lenong ka ba siti nong koren gal nong ka ba khat away siti si apostol nong ba khat way pi pen i ba wang ba uno ba me ka jing khawai turai ba bam khlam buram kan mo ulak ban yo pang sangam mo khlam da buram kan udah batai ba uno ba bam da yet yeldi ping hap ban yet yeldi hap ban hikai ban yet atu ngilak dan em yo Jesus Christ ngilak dan em kata ka jing em ka ba ya daidor ba Jesus Christ ping hamlang ban chule lemu su ai kat ba mon luk lak khlam kani kalong ka ba bakalang hap ban keren ba ira jing sisa ni kwa sedang biang di bas sedang jing sri keren bahaya ka jing ka arsin da interview yaki mlak ban su ai kam ajam kam da interview ki kam da keli ngamong bakim or kim kelan kum gibri bidang or ndai keren biang ba kata ka jing sisa kan yo ban pelat luat yaki andala tikana bahaya kan ni pinda bil kin sami ki senran ki bahikai paten kin dalet syawair kin ra ka ju ka model kim suang ra ol anget la biang kelam lat luat na ka pop kelam pat depan baptis kami ai subiang bet kin sakut haju struggle bak pop bandala he la syai la keluar ban pen bet dan mata ka buram jong try ketin jong blai lagi kitab probab kong tu thiet ya jing sisa bat wat dino pi bat wat ya jing start bat ka jing syampang ka jing start jong blai galong ban ken riak no na ka bersniu amban bangin compromise pak terus nga da ka menta ka buram jong try ya ro try